phakathi Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi Sigodlo ngiyacela ku mane ngisale vele ngi observe yonke protocol yonke igaba letinkulu letikhona endlini bana phakathi benginelethemba ngonyama ukuthi ngeke lifike lelithuba sengifile livalo benginelithemba ngonyama ukuthi ngoba laba labahamba embi kwami batsala mhlawumbe kube mamane sengibathe ngiyacela ukuthi awu nabangamane bamane kucale mina bese ke bona bayagcina ngoba labadzala babese bayalungisa nangabe ukukhona lokonakele ngiyadikhalela ke ngonyama ukuthi awu nasekugcine mina kani ngimncane kunabo ngabe sengidawusitwa ngibani bona phakathi ekuseni namhla endlula kulenye indlu lapha la ngihlala khona nangiyibuka lendlu ngibona lelinye lithulusi nemathulusianyana akasoma nengakhulu kulamathulusi ngibona spade noma ke lifosholo mangilibuka lelifosholo inhlitiyo yami yadonswa nguNkulunkulu wathi kimi ulifosholo esandleni sami yathi ukuthi kude lo ngakwenda mungabanjwanga ngimi wathi ubakhumbude nasesigodlweni nemaswati onke ayiwona kuphela uthi kude lokungentiwa ngumuntu angabanjwanga sandla nawu libuka lifosholo lihle kunemafosholo lamahle kodwa uma lingabanjwanga ngumnikati walo udelele ngakwenda bona phakathi ngiyadikhalela nami namhla lokho ngimekucala umnyaka ngicela mane sandla nje simane singibambe ngoba akekho umuntu lo ngenta lutho mangaba ngabanjwanga sandla saNkulunkulu bayethe bona phakathi ngicela kufunza livesi ngonyama ngeke ngisabuyela kuleli lifundwako kodwa ngicela kufunza nje libe linye luningi loluvalo ngegama lika Jesu kuyesabeka abazalwane kumala ngicela kufunza livesi nje encwadzini ya ngawucala ku 28 wathi kubasho njalo Martha wahamba wayawubita Maria ngasese wathi sheshisa umfundisi ukhona uyakubita nakakuva lokho Maria wasukumela etulu waya kuye Jesu abe sengakefiki kulo muntu kodwa abe sekuleyo ndzawo lapho abehlangabetwe nguMartha khona lamaJuda labekafukeme kanye naMaria amlilela amlandzela nakambona sukuma aphuma ngekusheshsha abecabanga ukuthi uye ukhala ethuneni Maria nakefika lapho bekuna Jesu khona wambona wathi lahla phansi etinyaweni takhe wathi Nkosi ebe mane bowukhona ngabo umnakethwa kakafi ngakho ke Jesu nakabona akhala nalamaJuda labekefike akhala wabibitheka adzabuka kakhulu wabuta Jesu wathi nimbekephi bathi kuye Nkosi kodwa ude ubona singake sivale amehlo ethu kancane mane ngisuse bazalwane kancane nje nako
unemhlabeleli praise team na ingamane kancane nje 2 minutes minute linye Guligugu kimina njalo ukwazi ukuthi nginomhlobo mighty God ongekangisi umi suzinzima ohlale bona uma ngimdinga umhlobo onguJesu mighty God hallelujah umhlobo njengaye hallelujah onguJesu thank you Jesus umhlobo njengaye let me say for the last time sithi umhlobo njengoJesu abewethu ongcwele uNkulunkulu onamandla mdali wezulu nomhlaba mangabikho kaNkosi ukhona uNkulunkulu othophilayo siyabonga namhla ngegama lika Jesu gcoba Nkosi izwi lakho gcobe mine ngegama lika Jesu uNkulunkulu wethu onamandla onke for the entrance of your word brings light and understanding to the simple uNkulunkulu wethu ophakeme sibonga ke Nkosi emandla emlilo sibonga inkazimulo yakho sibonga Nkosi ukuthi ufike singakefiki la ume la singakemi ngegama lika Jesu umlilo wakho wamandla kaMongcwele siyawubonga namhla ngegama lika Jesu igama elingamandla igama elingaphezulu kwamagama onke uNkulunkulu wethu omhle siyabonga ukuthi sina uNkulunkulu lo manathi sibonga ukuthi sina uNkulunkulu ngegama lika Jesu igama elinamandla lovula labe kuvaleke khona avule labe kuthiwa kuvaleke khona thank you Jesus for your grace in the mighty name of Jesus the Son of the living God in Jesus mighty name amen and amen azalwane namhla emandulo siqubulo sethu wena uphakathi sithi chubekelani ekujuleni launch into the deep nangifunza ngisahlola ngiyajabula wena uphakathi ukuthi abahambe phambi kwami bantu labadzala bachazile bangena kahle bangena bachaza ngegama lika Jesu kodwa inhliziyo yami ibese iyathatha kancane nje nganaka lamagama la verse number 6 on the same verse lathi sezame ebusuku bonke kodwa sehlulekile uthi ke Petro kodwa Nkosi evini lakho ngoba sekusho wena sitawathatha emanetha siwajikijele ekhathi ekujuleni ngiyanaka ke ngonyama ukuthi nawufunza lala ngifunze khona ngilenye nje indzaba le Jesu ufika ekhaya koLazaro kuthiwa kwakungumngane wakhe Jesu and lo mngane wa Jesu lo kuthiwa wayinabodzadzewabo lababili and ngiyanaka ukuthi liBhayibheli nalikhuluma ngaLazaro lamanye ama version athi indvodza Lazaro shothi kwakungibabule ekhaya lo
akusiyona nje egameni lika Jesu noma ngabe ngibani shothi kwakungibaba welikhaya kuthiwa ke kwagula wafikelwa situation ukuthi agule emtimbeni wakhe wahlaseleka kuthiwa ke kwahamba kwawubikelwa Jesu kwathiwa hey Nkosi ungathi asiboni kahle kumngane wakho angathi namhla usaqala umnyaka ngokukhuluma nabani lo nesimo nje egameni lika Jesu sisajikitshela emanetha ethu phakathi ekujuleni kuthiwa ke lendvodza ya nababika bambikela Jesu wathi Jesu akusikogula kwekufa nje lokhu kodwa lokhu nje kutowuveta inkazimulo kaNkulunkulu Jesu usho njani kumngane wakho ngegama lika Jesu iBhayibheli lithi uma aqhubeka Jesu what delay what do we do senta njani uma ngabe Jesu ake what delay kufika ngesikhathi la khona abebhekeke kuthi avele hayi wathi namhla kwathi ngabe ngiyamemedela kunemuntu namhla emandulo kunemuntu ekhaya kunemuntu eSouth Africa kunemuntu across nations lo nesimo lesidinga Jesu yena yedwana ngiyanaka ke bazalwane uma umAfrika ke egameni lika Jesu uma anesimo uyezama tonke daba uyenyuka abheke enyakatho abheke eningizimu ezama lusito kanti lolusito lolu akusena mandla langakhona kumsita except for the power that comes with Jesus my God namhla ngimana ngimemedele angidanga kutomemedela lokunengonyama namhla ngitomemedela Jesu lofikako afike esimeni lesifile ngegama lika Jesu wafa Lazaro wathathwa wahamba wayongcwatshwa aphele emalanga kwase kuyaqala kuyavalwa nayi into lenginothile wena phakathi kuthi kweqala kuthiwa kwakunemaJuda bekamlilela lamaJuda abefika njalo atowulila kodwa lokwehluka ngabo ukuthi bebabhadalelwa kutomlilela my goodness abasanenzaba nebhlungu lokuviwa nguMary naMaria kodwa babanaka labangakuthola ngabe ngikhuluma nabani namhlanje ngegama lika Jesu lo nesimo bafuna labangakuthola lesitukulwane lesinaso ngegama lika Jesu sinenzaba nalesingakuthola glory to the Son of the living God uma befika bakhala abakhali ngoba beva buhlungu bamvela kodwa bakhala ngoba haya bakhala ngoba babala lisheke labo the more emalanga aqhubeka anza bayabala ukuthi iyaqhubeka iyanza imali yabo awusitukulwane sanamhla ngegama lika Jesu kwasengazuthi sibala ukuthi sitawuthola malini ungathi kawubuka lo sekuseni kwakho ngegama lika Jesu uthi nalesitukulwane sona lesi sifuna ukubhadalelwa nasebhlunguni siyabhadalwa khoshenda libro sande bakateya ba and iBhayibheli lithi uma Jesu aqhamuka ke bamtshela wangcwatshwa wasiyaqala uyabola bodokotela ke bayasho doma wona phakathi bathi lilanga lekuqala mhlawumbe nake ngefika kube wefika ngelanga lekuqala Jesu mhlawumbe ngabe kwente kwabonakala sebengazuthi kude ngegama hayi bekamanalele nje wadelay Jesu laphela lekuqala laphela lesibili laphela lesithathu ake ngimane ngiyimemedele lendzaba ngegama lika Jesu lithi iBhayibheli uma asefika Jesu on the fourth day kuthiwa besaqale nekunuka imphala hayi ngabe ngibandele ngikhuluma naye namhla esikhohlweni lo nesimo hayi nje lesifile kodwa sesiqale nekunuka imphala awada sengimane ngimemedele libonjeni lalela hoho lalela manzini lalela shiselweni ngegama lika Jesu akunenzaba kuthi bafile akunenzaba kuthi kune situation leseyibonakala ibola kodwa kabonga uJesu namandla ngoba uyeda on the fourth day awungathi kawutshela lo sekuteni kwakho ngegama lika Jesu uthi uyeda Jesu esimeni sami ngegama lika Jesu akuyimbe akusekumane ngiyiprofetheke lendzaba eswatini ngegama lika Jesu yonke lento lesiyibona sebengazuthi ifile uyeda Jesu for that situation lalela ngukhazele lemsebentini la usebentela khona uyeda Jesu lonemandla ngegama lika Jesu igama eliphakeme base bamemedela ke kuthiwa hey wena phakathi ungazi ukuthi kube kwakungimi ngegama lika Jesu kube kwakungimi wena phakathi ngangiyawufika ngifike ngimemedele ngihlabela ingoma ngoba le ngoma uthi lo myalo ohlabelako uthi ukufa kuyalazi iphimbo lakhe
uma ethi cha kuyalalela. Hayi madoda, kwasengathi bekasola hlabelela naMaria asho kancane athi hey uyede kodwa Jesu akusena nkinga noma sekunuka nje ngegama lika Jesu. My goodness, nake fika Jesu kuthiwa bamtshela ngaphandle waphuma Maria Mary wafike kuthiwa wafika nake fika kuJesu wathi Nkosi ebemane umane washeshe wefika ngaba sikafiki lasimene. Hawu kodwa mana ngamane ngimene ngimemethele namhlanje noma aphutile solo useyinkosi, noma aphutile kufika esimeni sami nesakho solo useyinkosi. Angiphenge manje ngiphinde ngimemetele eSwatini noma bonakala ngathi akuqaqi nje kahle nasekhala kuhlaselekile lalela noma aphuthe kufika still he's a king. Hayi wathi Jesu oh kanti uyangathi ukuthi ngiyinkosi noma sengiphuthe kufika ngegama lika Jesu. Wevakala ngekhathi sebaqala bahlabelela ingoma bathi ukufa ku yalazi izwi lakhe umethika kuya nesifo so yalazi izwi lakhe umethika abahlabela ngekhathi waqhamuka komdala wensuku wafika wathi kumele lalela kulokholwako kungenteka noma ngabe yini. Angiphindze futhi kulabakholwako kungenteka noma ngabe yini. Usomnye mfundisi wathi bangivala bangihambele ekhashane lalela ngikuchazele kulokholwako kungenteka noma ngabe yini. Usomnye bangithakathile yekela buthakathi hey kulokholwako kungenteka noma ngabe yini. Awumemetele namhla esikhohlweni kungenteka noma ngabe yini esikhohlweni kasonde selekamba yathaya namhla esikhohlweni kungenteka noma ngabe yini. Umemandla kaNkulunkulu asefikile la omdala weyisuku wayekhona umhlaba ungakasekelwa emehlo akhe afuthe emalakabi njengemalakabi afuthe emlilo. Nguye logaba eliphandela eligolide, he is the champion of champions. Nguye kuphela lo ngena la bekuthiwa kungenwa khona. Awumemetele thana kube njalo. Three things with him. Waqala uma Jesu efika wena phakathi angena wakhanza kunemandla ekufa. Wathola ukuthi yena ungemandla ekuphila. Akengiphinde ngiphindze lenzama. Ngesikhathi afika Jesu wakhanza bangcwabile. Kodwa uma kufika Jesu kwafika amandla ekuphila. Ngibalo lo bamtshela ukuthi une cancer namhlanje. Ngibalela bamtshela ukuthi ukugula kwakhe akwelapheki. Ngibalela bamtshela ukuthi wena so ku stage number 15 nangabe ukhona ngegama lika Jesu. Angimathi noma una 15 noma una 3 noma una 4 ngegama lika Jesu. Ngibalela bamtshela ukuthi yena indlela yakhe yavaleka. Uma Jesu efika kushayisana emandla. Wona phakathi wagathe amandla kushayisana lo nyaka. Uveyatha emandla kaNkulunkulu lesitomthandaza la lesitomcela la wagathe ukuthi wabonakala eSwatini ngegama lika Jesu. Uma indlela ingabonakali kukhona emandla lakazombe yakhe thamande. Kukhona ihlobo lemandla unaphakathi lolu khanza kufa bese kuyaphawa. Tawushayisana amandla, my God, Jesus. Namhla tawushayisana amandla namhla esikhohlweni ngegama lika Jesu. Namhla kushayisana amandla emakhaya. Edibhedlela talelive kushayisana amandla. Hawu madoda kodwa kalafumisa simemetele amandla. Etulu kahoho simemetele amandla kaNkulunkulu. La mandla lawa akafinjwa. La mandla lawa iwe ekuqaleni ngiyo nasekugcineni. Umthandazo wami
Unaphakathi ngalelive lakho munye kuphela uma babona Jesu efika bayabuya wabuta umbuto omunye wathi senimbekephi ikubekephi le situation yakho namhla seyibeke kuphi uzonda abantu ikubeke kuphi le situation Ngoba makhelwane umbuke kancane egama kaJesu usesigodlweni la ngegama umbuke kancane ungakhulumi kakhulu kusesigodlweni umbuto kancane seyikubeke kuphi oh my god bona abantu bandiza bayakhashana bayofuna emandla khashana kana emandla khona sendlini hlela kata bayaka ngibona lesitukulana siyagijima siyendansa enyakatho siyentshonalanga emandla akekho entshonalanga emandla sendlini nimbekephi usinomnye mfundisi mina ngisaboni kahle angi-understand na dokotela wami ngikhulume naye lalela uyabuta Jesu namuhla simbekephi hlale phasi kunya uthi baphendula bomeri bathi Nkosi woda tobona cela ubuke makhelwane uthi woda utobona unaphakathi ngicela lokho lonyaka kuleli live lakho losokulibukisa for eminyaka Nkosi woda utobona egama lika Jesu kulo hulumende wakho ngonyama lokhona siyacela Jesu woda Nkosi utobona egama lika Jesu namhla sicela nje umthandazo wethu munye kuphela Nkosi woda utobona woda khona abazalwane namhla enkosini seniyathandaza ngihlala phansi woda Nkosi utobona emandla siphathekile yebo sihlaselekile ngegama lika Jesu kodwa Nkosi woda utobona soya simanianda lesapakatomanda sonete vikande elezu yande yakopo sanda namhlanje nakunemakhaya lahlaselekile ungathandaza uthi Nkosi woda utobona hawu ngodwa Nkosi yami Jesu wami namhlanje ngimemetela ngegama lika Jesu Nkosi woda utobona yebo kona kuhlaselekile kodwa Nkosi woda utobona woda eswatini utobona ngegama lika Jesu awumemetela thani Nkosi woda utobona Nkosi woda utobona Nkosi woda utobona mthandazo wami unaphakathi kulo foto eminyaka asathi planwani ahead likusasa silathi lisiphathelene kodwa simema Jesu ukuthi woda utobona Nkosi lemhlangano lebanjwa kuleli ingabanjwa lana kuphela ibanjwa nangaphandle sitocela umthandazo omunye kuphela Nkosi woda utobona yebo emakhaya ethu ngathi akubonakali kahle lama regions kalavumisa kaNtaselibonjeni woda Nkosi utobona kaManzini sisho njalo woda Nkosi utobona nasethi Godlweni tonke takulelive Nkosi woda utobona ekhathe emisebentini woda Nkosi utobona angigcine ngekuthi akwenteki afike abone angenti lutho cela kubutana umuntu yokugcina sacala lo mnyaka umeme bani ngibani domenye nguwe live lakithi maswathi lamahla 40 years of grace every day sibona umusa onke malanga lesikazange sesiubona kodwa nalonyaka solo sisho njalo Nkosi woda utobona sinake simeme namhla bazalwana for 1 minute Nkosi woda utobona sajijela amanetha ethu phakathi ekujuleni Nkosi woda utobona ngoba mawungekho wena ngeke sikhona kwenta lutho ayethe onaphakathi Nkosi Ndlovukazi Hlekazi